koko atarumbuzi atarhonde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tingakikora gasha Kirabiyotenda umagana ndengaronda Tata wirangoko yawe I love you sweet heart Shovanjiriwe I love you Binchi nibambuza ebibuzo okushaba no kwimbisa nicyo twebembeza burkire ubwo turi kusima ruhanga ahawe iconco cy'amagara agatwire buri Sunday shashatu z'akasheshe program yandi ya Musimanta nituba twinira abahereza ba Mukama abari kwiza umuyo wawe n'ikigambo cya Mukama hamwe nabo abari kubona batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo Umurego wa TV Sto Murunji nakutangira eshaha nibiri zeciro rizuba nebiro 13 byokwezi kwa mushanju umwaka w'2025 ninkwa kura wasiba kurunji tabaruka ahiwasiba na nejo yona eyuatekaho engaro amakuru gacencwire agutakurundane rizoberi orukuzaga kusya hondi Elias Rutugusa kandi ntakaga kuretira umbujire reka mbanze nkoreke byija bgebembire rero nabwanyuma ninja kuretera amakuru mbwijire emitwe y'amakuru ne kwishyibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending babies. Agacencwire kireki abesi imbere barwanira miza gakozurwe umureka sharumbara abahinji b'umwana umuricuruhura nibasima government ahabwo kubakwatira ko kuhinga umwani nani nkuru umwana obu nimba ninkora by'umutumwe w'imyaka 35 naronda miliyoni 3 okurwo mu bwombo buriko mukwata rucizo rwo mugongo omuro rwa mpara nkibasa kumara miliyoni 3 kugarra ikuru emitwe y'amakuru yabane kwishyibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending babies. Ninyongera kutangira ejeneshaha eyamakuru agacencwire kandi rekanga kusyeho ombwijwire abesimbiro mu district yambara batonganira mizi ago kwitera gahereze kombe kwa ahari parishe ya Rubindi ebi
bibire hwenye mwabazyo akwendera za campaign z'abesimbire kurunda akaruru akobunyishenjero ahabwa akashar North. Campaign z'abesimbere home district yambara zihendire nyamwebazyo kandi abesimbere batandikira muri kabare omurukiri kandi oku nhortaro rw'aresaramizi ga parish ya Rubinde rutandikire bwa nyuma yarwe byambo na Roida buri omwaro kugira ngo nuwe yagashakire abakobashikira hacayi cyarubindi nabazara bataringaya orutaro nuko kurwejanzgamo nawe nuko kugambira abatura ngwa mizaga nuwe yagaresere yonebe kwisha hani mbitamusitamba so mbeni mabachara mutakagarika kurwana na misi imemwembi n'abarabura mutagarika kurwana na misi namunazo mu campaign zanyu amizi niga Father Felix Kagasha ngabandi kansara twijana General Angina argura Rubindi bena music karabon process ya budget process eventually garabon parliament twaga approvinga gish bwana mukuru wa parish ya Rubindi Father Zed byabashija ashoborira abantu ahabebembezi ababahwerire okutunga mizaga ona reboro idacyarukunda twino mujuni akahandikira permanent secretary minister of water and environment arukuteka hebintu byingi ebiyabe na kuraterera rubaya sub county water supply nyabisirira town council water supply bucuru gravity scheme mwenye cyanje neki Rubindi small scale irrigation scheme nagira ngo bwana mukuru wa Rubindi akamwishyira yamgira mu biganiro bimwe ngo president akabaragana samizi ga irrigation scheme aha parish mbwenu na yongerira ka ryabo abo kureta maraka mukucyakubana kibasika agamizi bwije hona nabwo omukampeinezi abesimbire bagambire bibakozere ne bibarukwenda ne borecherire okorera abatura nembo parliament bare myaka 5 mu kikazi tine mashanyarazi ejo murakireni abizi bishyatwira bizi bene Rubindi ruhumba webare kuntora na kavasi ya paso duenaremu webare kuntora na kayampi akani mamu namubire ebyo byona nibizakubaho amakoku itabanya kashari twagire kureba mahurre twareba ngamita kaya school digani 16 za twareba za bucyo twareza kazawire twarabanya mahembe kazawire konkar mu district yabene kamashana kampaga biteka sharmana yana abesimbira habwa chairman wentebe ya katano nabo bahireyo manifesto zabo transformuzama batugaro rwende zahwiri tumukize bezindisha tuzerumuna laboratory turiyo tuteka he nursing school abana banyu batagaruka kuzamarago ubushobora bushomere bwizibero mu balance internet data okurijira habarukorera karoro omu NRM omu district age okushera karoro kwabona kukomirizo baryanyemwe bazyo kandi bashabira bebembezi okutaza omwanya gumwe birebi ebyasigarayo okusikyo bwa karoro karaterwe gasha kwa Aiden Bataringaya na Evans Taremwa
Tugumizamu na namakuru mukuru wa district ya Ntungamo Sam Muchunguzi atongwiza umurimo ogokora urguto urwadwe lazi kahenzere orutwire ryo mu mberambi omugombore ya Rukono West mu ishaza area Ruhama urgutoru nduja kumaraho esente miliyoni 5 kandi bwino buringwa obwa kilomita 9. Chairman Sam Muchunguzi na RDC wantunga mu byarugaba Aija ya Kanyamahane no batongwiza umurimo go gukora urguto rwa Rwerazi kahengere urino buringwa bwa kilomita 9. Zakurukore sa miliyoni 5. Miliyoni 5 zakorebi cyo kubanza care mobilization abakozi bakija mashini zizere amwezi mwete skizere ata itugambira twinegureda yonka kwenda kureta water buse ya mizi na narora yo compacting urguto kandi ka district tubasima ahubwo kutera abanemero nyinshi cyane cyo tukisima kandi gaka mfisibira aba boda boda ejene development ya kituri so mwene mukamanje niyo tukure mu rumuno ronda kuba kutambikira ko tundo tubatu two mu rubazo ubundi nabo shege kagateye. Fedels Chiza disiwa district ya Ntungamo arabwira abatura barakora mesokore mhanda ya mizi ahangute district riyone kwara uruguto rwanyu ukubasha abasento kuba tubagizire bata tubazini itoni batwesente zo kora uruguto rwonka mweni nawe bakitegana isoku ibakoze ro muhanda abantu babazibera kwigura emifurege ya mizi so chairman nja kushaba na chairman LC1 mutuyambe mukwatanisena na operators abakora umuhando ahabwo burungi kumpa karuru kakasinga enguto zanyu nazikora estirisa cyangwa kamashibagarikire murashoroza emitwaro miliyoni 18 buri mwaka chiramanyisa ngo muretage myaka 3 necweka murakunganya urugudo kuja mukoro urugudo kusha mutari kora irwaro mutari kora amashome mutari kora amarwariro muri kushurunda runde zo kora urugudo omuganda muri Ntungamo emyeto muri Nyamukanatamu Kanson babatanjire gukora burungi bwansi yo kuboneza imihanda yabo so ateje nguto niye bene yamba haba hingi munonga ukoreka nti batambuza ebyingwa byaho kuzo mukatare kandi twizire twareba yargiraho kimwe completely emotoka tizakira bamu nebini so twayikwata nk'eminyeto nabandi abantu bona enkunda birungi abeceke cyo kugira ngo tubase kwirwa ngo ngi tuyagarikaho twatereza buco nchakare tutereza kabukokero nabwataho mujya mutwase nticaragwamo aberukuzi n'imhanda n'umuno urguto n'urugite cyaro cya Bucyuro na Nyongozi muri Nyamukanatamu Kanso gashaka Elias Rutugusa twagumizamo abatura okurwo mugombore ya Kashonji omu district ya Kiruhura nabasima government ahabwo kubahwera bakahingo mwani ekiriyo nico bahwera okweyihomboro aba tubashanjiro mu Misiri yabe yibaturambwize akandi no bagira ngo government bakorire chango omyaka 5 hingwiri okorjera abahinji government bahoyire chango okuhinga kurunji kandi nabamwe batangiye konjera hantase yabo amuno hanga kuna tugere mbabazirika bunkureba bine irrigation yo kwitara tukabire turumfi atogumwana gona gwabagwizire no boyo tinisho kurbanka kuriya kuza kandi abindi nangu bakabura kubyara kumpite tukarwata hanga tugere mbose kubanza wagukunda wahaza gukunda ukabona kandi kurwumukina kurga kwegesubwa kurya kimwe ebintu yakuburire utagukunzire tine cyo kujya kwa bitano babe basimo rutamburo batire omukingo mwani no kurwanisa bworo no bajanga ibintu buremezi obo barukora bam 12 imitego ya nyingine itandiko gukora nani nkora umwana obu nimba ninkora byo muri kimwe nimba ninkora umwani ndikora rutoki nabwanyima zabashahi na ninyinuka ntaha mpumuraho acije umushana obimwe byoma hata ngahagero habire hagumushana ko bire norebo kweruguru orebo umwana ugomera amapapagari unigaza kuragara konka noreguye hangine na hatu turiyo ntushoroma kandi ntusima hangana kasente hatukarumuninde bakakonjireho mu bay mwe ni kibantu manyisa ngo twatunga nanka abakubasa abashubuzi bo kubasa kushubura umwani twatunga byoma twatunga buhereza burungi umwani gwine ntasya
okukira ibindi byona gashaka Paul tuyamureba webare Paulo turyamureba twazo mu district ya Rwampara Moses Ntura nabo w'emyaka 35 y'obukuru okurugo muri Rwamuganga omugomboro yabugambo mu district ya Rwampara ariyo naronda miliyoni 3 okumutamu bwoma bwo mu rukizo rw'umugongo ngucumuhwero kutambura kurunji Moses akagwo muri accident kandi yamurugirireho okurwara urukizo rw'umugongo ogu hatoyi yasimya kena atarukwimuka hanze TV West twikiro makaga Moses Ntwire nabo omuru wa muganga omuru bugamba Rwampara district kandi ubwo tugizire ngo yaheze myaka ena hansi ari kushasho rukizi rwo mugongo ecyamurugirireho butatambura accident mukagifuna aha muntu abasigazi ukemera ndukurwo ukora imirimo yanje kashaha ibiri nashanga abasigazi babiri muka trading center kitu abasigazi abo bangendaho misho kake kubaheza bandira nko mu ruhazyo bakwenda banyihihwe binabire nyine ko kana bamanya kurujira har Moses akatunga butandu emyaka enenyima kandi atwirombuhuriza ubwinji kandi tine kintu cyona ecyari kubasa kwekorera ohireho kubyama hamwe hate mubazi eyinkumera haruho mubazi umubazo nkaba nimpurwa munonga banjango mbazo gwininda akacupa nikagura shiringi omutwaro banjarango mbazo gwe kunakugubona nkagumana imiro bushuma bibiri bwa buri izuba nubasa kureta ubwuruzi bwa cyendera Moses Taine Masko baye mayor kumureberera okukimwaturura ngutine har kwiha miliyoni 3 ezurukwetenga okumugururo bwoma bwo kwato mugongo echo kugera ngo akwatinka sente eso kuyayirize kubihusha yagera tinyubi umwana wanje ni unanga kuzara konge cyo kugera ngo nkwa sente zo nzifune uze Kampala rero magaragawe gagaraka higuru tingu zifuna nkiza kungumera hago kubatino bunaziye bayima yo kutunga uburemezo ubu omukazi akamtsigaho nshabo byambi abo kubirwa riri bangambire Kampala bakanjira ngo ikikunta mu bwoma rero bakatandika bakantwitinga nkibasa kumaraho miliyoni 3 kugarra higuru hakiraho amasiko omushijo gwo kutunga ubwoma obwo kwato mugongo akaterera konke mpiha tazine kuwa kuba warebe mbozeji kandi urukubasa kwera Moses irabira hari 0 2 17 38 ninga 0 00 zona ziriyo mazina ga Moses Ntwire nabo gasha kwa Susan Charlesima webare Susan Charles mu murebo wa TV West umurunji ni ngusima aho kuturebera hona kandi webare na noktorana okureba TV West nchirize basekwa nimpumuraho ningaruka namakura gandi agarukurataho nagakushikibwaho Move nerwo mite nebjumana oyizeze rukugonshaka kutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe agarukurataho okwesimira emyaka 25 ya kino na high school mu Rwampara basimirwe ahabwo kutungura ebyo bwegese Uganda has developed very quickly because of the policies and especially this one. agarukurataho gabanaga kushikibwaho Move nerwo mite nebjumana oyizeze rukugonshaka kutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe
Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Abeka baratuzi. Awarunji. Nafe tujja. Oh. Bami kwan. Anya inakuchange ono. Uncle, you can just use your phone. Tuina mombo. Va ku mwana gbonunya change. Neyanziza nnyo. Nange kwetera. Yes sir. Zo ziri mmeka? Ziri 3 kitundu. 3 kitundu. Yes sir. Nayo. Sente nga zinzugweddeko. But uncle, you can't get it from your phone. Just keep on playing your bodies. What did you do? Mweba rutegeka nze no bora bankoye va ku machandi mu shopping. Juma jangu yambe ku munno muti kule bintu. Muri mutya? Uncle, you're suffering again. Can you put it on your phone and make money? Bye-bye. Mosuri do mutima. Onda zo kwagara. Naye. Thanks for baraba. Bit, enkombo wasichari wawo. Jajja mwongereko. Mwagala nyo rombo rw'ekinyebwa. Kandete kando. Tuwetaga kutambula. Gwe ne bw'otuula. Tubeere mu nzikiza. Senga n'atuma olina okugumiikiriza. Wearenko mwerere n'umufaratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo omumbero gurukushasha okubyamaje kigambe bakwecho orukwen Resform ensiyebiroto birungi Otwiro inechetengo chokushoma obunasi obuzarisa Evelyn Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa obunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija uyetungira obukugu okwandika beje basya kurene kugenda omumisha hishomero ebirukiraho terera notu mshanje ibiri kinana neina 13 Ganitano. Ogambe na academic registrar. Evelyn Health Training Institute, Mbarara City, improving community health. Everything could be end. Penkoni. Yakwera utamuyo mumudu nokora ekikire wanyo mpenkoni. Wanyo mpenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakini cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywade ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire
Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na cyamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoke echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Noyenda kwishikirize kiroto cyawe eco kwera amagara g'abantu nitwakira Avance Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyo bushaho omu East Africa. Obwa hati nitwakira applications omu mashomo nka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangurirwamo. Tuyishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Avance Medical University. Avance Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Kuri mucho wararo tekatekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eriho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze zenyune byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wampenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Agacencwire Agacencwire Kinona High School erukushangwa omuri Kinona Town Council omu district ya Rwampara bajagwize emyaka 25 eyibasya ubwe barakusye by'ubwegese ubwo mutindo mucangeki ishomereri rekatandikaho omwaka gw'2020 Entebekanisa zo kwesimira emyaka 25 eyishomero rya Kinona High School yaisya rukoraje abeje babandize no kuyonje town ya Kinoni kandi babandiza ahirwaro rya Kinoni Health Center ya kana batyo bayetorore town ya Kinoni bahenderera hambuga za district ya Rwampara twabana bitu ntubabangura bargamu abana b'umugabo kandi nkora yawo mbuzu ya UNEM mu district yino mwanya gwa ntabwo cyo umuntu uri kuretaho mwana namanyangu nakwikaje
ebibuzo kandi kukebuzo byombi shomesa umuntu wena the whole person tukora buri kimwe mu byemizano mu kwega ero mwako gwahwire tube turi abashanje na mwendo mwihanga ariyo namashomere 15 so noreba kino ni high school emyaka y'amazira 25 etireho ibare akurakurana yihanga nakurakurana ya rampara omukwemurukira emyaka 25 eyishomerere lyasya batire bandi okwetorora town ya Kinoni okworeka abantu ebibatwire nibakora omu myaka 25 ejo. Omishengero wa Rwampara County Amos Kankunda nomwe ombaro kusima emirimo eya Kinoni High School no kweyambira abanyarwampara na districts ezindi okutunguka. Kinoni High School, out of the 4,000 plus schools in the whole country, was the 79th. And that we don't take for granted. It has been a collaborative effort. The decision to make this function take place at this particular time is because we remember the school opened in June, in the second term. It makes it a bit unique because most schools begin in January. Yes. But this school started in June and attracted quite a good number of students. Habireho no kushaba kandi kwebembirwe Reverend Munyaneza Emmanuel omudisa w'obusaba deacon bwa Kinoni kandi asimire bakuru bishomereri ahabo kurutandikaho no kutungura ebyo bwegese. This school has produced doctors, it has produced lawyers, it has produced engineers, it has produced teachers, it has produced lecturers, it has produced people of all sorts of professionalism. We thank the administration, most importantly the directors, Mr. Muhumuza John and Madam Imelda, who groomed us. They really cared for us, they kept us, they nurtured us into what we are. Aha mukoro guhona habireho no kutongoza kurundana sente zo kwombeka science laboratory okutungurira amashomo ga science na technology kandi omjenyi mukuru Minister Elias Kaboyo abahira omuganda gwa miliyoni 10 okushagike hureji. I want to thank you very much, John, my friend, and your wife for putting up this facility and developing Rwampara, developing Uganda, educating Ugandans, making them professional and very dedicated and responsible human beings. Gasha kwa Susan Chalsima. Webare mnonga Susan Charles matwagumizamu na namakuru omunyishengero kazi ahabwa district ya Shema Rosemary Nyakikongoro araganisa abatezi bakaruru okwarukuza okugumizamu arukubashakira ebyentunguka abire narunda karuru omuri Kasana hamwe na Shema Central omu district ya Shema arukugamba ho nenkuyanja y'abantu abamwakire n'ekitinisa omishengero kazi Nyakikongoro oriyo naronde nchuro ya kabiri araganise okumaririze byatandikire ahabwe ntunguka y'abanyashema. Tukumiza muntu leta kugira ngo tutungo obuhereza nko kwa municipality ezindi ezitemerire kutunga numba no mumpora n'endwanira n'enguto ezite za korasi kugira ngo Shema nitwe twatunga korasi na mnongo rugutoro rukurga Kitagata rukaja Kabwohe na muno kumzamunya kambuni to Shema tukagira korase yarabamu omubindi ebyaraganise kukora no kureba ngo Shema yatungirwa ruhango kandi byinabashaho abahangu. Na mnongo nandi agachika ka budget no banza kwega kurutaka gaburira abandi icyo bikorera rwaro n'ibyo byo bigendo mbisho kandi ntwenangu rube area district ririye ya Kitagata rube bifaro nitoshema twatuka bashaho abakuku twatuge byoma
bamwe mbatura na munonga abakazi nabasime ntunguka eyo myishengero kazi waba bashyizeho umbwire bw'amazuru mu ishengero. Mukomoka kwitu akatwera siminti yakora amarwariro yayamba amashomero yayamba amakanisa kusima agarhanga kwebembera kusima gukwisha mundiyo kumwanya kusima ahabyona ebiruhanga kozise abandi bine bashabira besimbira kutamwa amani okutereza twara bapira karuru eza sente za mizi zirengere zarema abantu arwahanga jiba kutamizigana n'abashomorota abatakushashura abwo babarekire batabaterire wesente ejo nashugambira ko umuntu yine myaka inshanju nebika no bebembezi bazirima mu myaka 15. Omugandi abarukoresa ngudo yibanda okuza kitagwenda nebenda bebembezi abararabeho mukaruraka okubakorre ngudo erukurgibanda kuza kitagwenda ibaru kugira ngo etwire nebanyangaraza ngudo rukafa munonga ntino bajango rugudo rwa central government mwebembeza siyo kubana tikira asiyo kuba MP wibanda eiza omukazi ningo musiza rugudo rwa mare myaka mingi rubyabagira rugudo rumaka rukozwe town council town council takafunire municipal council urugoga bakarukora rwafa bataka rwigwire nesa yati ebina biturengire umuntu wakitagwenda naona akwatwa rugudo kujya no mu Rwanda wenga bakaturu ya brothers abaturano bajangwe mbere yenguteje twiremu ecyumba gizo buhereza ubu batari kutwara by'imishuburo yabo omukatare abamwe baraganise ibintu bari bakora ki bari makubishikiriza kunojo muntu yaje ati nazo honti ninza kora irwaro keri kugira ngo ribere munke mbazi nkiki kandi ukasanga bakikora ubabuze ubwiye bwabo aha macho bakozwe rukuto kuri agiye kurebe kanisa batera polisi mukakoraho kuchombe abatura bagambire ebi obwa besimbire babire nwarondo bushagici idoktora yemerera abantu mwe okagirotire kanshereke kizimba okamara kushereka umuriro no kurondaho racose naza gukora ki naza kubura irwaro rya roko ryaha nitwemerera tugamba ngo mbazo mu irwaro termo tukashoma tujangu turebe bembezi banyencha kare wenu bashitame tubakore bamama bahumure tubirukangire gashakwa Nagd Fatuma na Timothy Mshabe mwebare munonga abanyamakuru bitu twagumizamu owabireho umunyishengero owishaze rya Kajara omu district ya Ntungamo kandi ur commissioner omu electoral commission Stephen Tashobya ashabire government okurikiza enshonga ezabashomesa ba arts abarkwetombuitwa nguno bashashurwa obusente buce Tashobya abira ryo mujenyi mukuru aha mukoro ogukujaguza emyaka 22 eyamashomero aga standard schools agarukushangu mu district ya Ntungamo. Omukoro gwa Founders Day gwetabirwe habazire nabeje b'amashomero ga Standard High Schools agarukushangwa mu district ya Ntungamo kandi gutandikire no kushaba no kuhimbisa mu Kamaruhanga ahabwe emyaka 22 ishomero rya Standard High School Ntungamo ryasya okutungura ebyo bwegese omu district ya Ntungamo kubwebembezi kandi ko muntu wishomero bikirunje mu abashomesa ba arts government batekateka akubona bo nabazo mu katare kamwe abashomesa b'abana hamwe n'aba science baza byete mu mushomesa wa science nibyo byete mu mushomesa wa arts. Honorable Stephen Tashobya obira ryo mujenyi mukuru aha mukorogu ashabire government okwatanisa n'abashomesa okukora hanshonga zabo eziboserene betombwitera umwaka wo gwesente ukutandika n'umwaka wo kwija abashomesa baba arts bakuyego kandi kadanye komuntu ekibuzima ninchagira kandi kimu cyucye kukorwa as soon as possible to implement that decision. Mukuru w'ishomereri Bowaze Ruyimbazi ashabira abaziro ko becyo kureberaho aha abana babo abana omuzingo sha kwete exposed batungire ibintu bingi bakuriye muri bareba nango ito tutararebira kandi ubwiro bwingi bitakubikiza ngo bazikushoma
abana bari mu za video, abana bari mu za disco, abana bari mu za computer, abana bari mu za pornography. Aha mukorogo arahabeje abasimirwe ahabwo gukora kurunji ombibuze bya senior ya kana hamwe na senior ya mukaga ahabwo mwako guhwire ndi Edwin Ram ahabwa TV West Agacencwire. Webare Ram Edwin umurebe wa TV so murunjo nchirize garchempo mureho ninja garukana n'amakuru agandi. Katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugirenda kwa mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munyweco katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi ina chama chayo muhute katochi niyeja mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Amazina ndi John Patrick Byaranga hazo kumanya kuturumu ahatwine masarazi awejo ngizi ntarkomanya uyen 12 fresh sore kisa aho naho nkazo fresh sore bamba sore yabo kongo mutukozesa ile birunje byine sore yabo tekuchira korarara aha ni ndisenkoko sore ni njukozesa ku brooding enkoko Nge 15, 13, 15 shanga ziri mburuda. Mgeniwe oasaruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyina maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya fresi, rero kora magoba. Ijuka nguni bagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Evro kuchira hotela, noti munana noti, hasha tuna mkaga, hatano na mshanju, ngaga ni 5, eyabusha. At Avance University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Tandikizuba, emirimo, urugendo, ninga kahumuro, necho kunywa cha chituzi. Yenywere chituzi ohurema twenje aha mumiro nichikurwa kurugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi Farm Company Limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink echirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tere simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 00 mwenda. Crowd goes absolutely emphatic. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Abantu bambarara isingiro lyantonde ntungamo lokojiri kanungo kisoro
Kabare Rukiga na Burengero bwizoba yona nomwe two mu kiterane ecebebirwa mushija warahanga Evangelist Timothy Kabare wohanga hamize nemero mu mikoro nebyo kutangaza no bumanyiso ebi akozire hagati yanyu eci next terane rugogoma turi muri tubaretere njiri eyamani omuchaha cha Kabale Stadium twebiro 8 ebiro 9 ande biri 10 tugyaba twinemo umupira ogwamana bo banagira hasi bakajangwe byanyu byawa litubeta mwije Yesu nayenda kutambira engwala zanyu zona kandi ogwamukaga nitwija kwa twine lunch free of charge nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Lero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri in medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomera mu ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odakakiro mutahuni ya kaberebe okumanye biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Omugacencwire ageshwekeki abicereza bashatu 11 bahamabwa okutaho mwigana erya Yesu Kristo ahari St James Cathedral kandi bashabwa okuhamira mu kwicereza omukoro gwo kutaho abaronde mukono gwayebemberwa omureberezi owa Ankole Right Reverend Dr. Fred Sheldon Mwesugu Omurevezi wa Ankole omurisa wa St James yachirwa omurisa kanwedin wa St James Cathedral Reverend Canon Bob's message owabaine abandi bebems omulmuhichirwa abumukoro kuba mahango gwakorerwa Bishop Grounds kandi abaronde bishatu 11 nibo bahamibwa omukwechereza Kamari na mwana wa Ugu Kamari no mwana wa Ugu Kamari no mwana wa Ugu abagore mwena batebwe hengaro mwemerera abana batubatenderereze munonga niyo reason abwenjo mureberezi yija abwa pastor yo mwako ko St James Cathedral bana mu mwakise kitirisa munonga bendeze babazi bendezo kumanyarhanga especially kugumana siemjerevye and you allow his will to be done in your lives. Ejemyanya mirungi munonga ebiretarvu twenda kusima dini na timu ye mubatero mungaro munonga hana nideba no speech yanyu na plan na ezimu inezona ne mukwenda kora ndebo murungi so nyina kubasima ntine bugarikiro awe bintu birungi ebiriyoni bikorwa okushabuko kwayo kwamo n'abanyabutegetsi batare bamwe na bamwe Chaba nibo bakora ibintu imwe mugera babategeke abategeke nibo bakora ibintu kakorasi kakabire kakambara height n'urubutaha tune joint medical stores aho ekizime cy'abakatolika n'abakristayo tubine bakafora saho at least nikaza ka Bishop Stewart Hariyo University nibe cha nasi ona kakora saa tukakuja kakabakati sana na amadini twatana sana dini kama Church of Uganda, the Catholic Church hamwe na the Muslim community na nangwa na madini agabajunwa kugira ngo site yitu egume eryumbuteka omuganda omurebezi wa Western Ankole Diocese Right Reverend Johnson Twinomujuni yahabara abakristo mu district ya Mitoma okunwana abantu abayikere enji kongera kubahwera ebine bindi yabgamba ari akanisa ya St Paul Chitojo Church of Uganda omurumutara Mitoma district iyo mwana ari mu yokwera amen bana bahurire nkoko omuhoro kutya ecyoma kityaze kindi yo Bible nuko no muntu atyaza ki kunywana n'umukazi naza
kamuchereza karanga kamuchereza nangwe nyoka kugambiri Rebels yagaruka yarabara bahure abatarukora imirimo yabo beje bintu bikangaje bu nyonta hayone nishagara bana kakonka namureba ni kutumburisa no kungambirwa kwitenda nukiroza so kweza abakristayo nemyeto abarukusiba omukushabo konka abanabo ari obutumwa obuyabahereza ninyenda kusoma nyenda kutunga first class toku revisinga tokora assignments nguri unoza claiminga za grade zigomba lecturers nizitwara kuriya nabanyuma omurebezi yasima family ya Michael Hingwa eyombekere ekanisa nenji yomburizi omukorwa wabaze kurundana million 14 konja gukora omurimo gwa mukama Zeko begensi yo bursi teme mai family ya Michael Hingwa no mukazuwe mazre ko bege kanisa twari mu gihugu sima bishop wito wa Western Kore abwa message ya turetera kandi kuchira munonga no kushororeka kanisa yitu ikabika kanisa yo mtano Our TV West ndisenyom Gideon na Michael atwachire mwebare abanyamakuru bitu abiciriza Kristo bahigwa kwegarukamo bakareke binte by'ubwinazi ngucu bahwere omukoriguru Reverend Dr. Birunjibya Yesu yagambe bahakusima kweka ya Reverend Kasibayo omurika mutuni omugomboro ya Ruyonza district ya Chegegwa akapakaza kubagwera imwe n'abana banyu n'abiziguru banyu mwegarukemo konka ikigambo cyaranga nikigira ngagenda yegarukira mu mwanya gwanje omuntu akuzanyu iyo muri nshirurira mukagira ngo mwije tugarukire mukama Famereji yabanesima ruhanga ahabo kurwaza omuntu waba kahikanchwamba za rufu konka mukama akamukiza benarwara nasasa munonga naye wamatsiko abantu baiza bagambe byabo sinegamba konka nisima ruhanga kuntambira kangarerwa mukama bakwase mutamarana hunga abana b'embeba mukama bakwase mutarwanira mu kitara nk'abashuma omukoro gwahikwa muno mwezi wa RDC kandi omwaha bekeji Win Chakwire Kasibayo owabana abatizo mwana we ege mwana ege moyo kwera amina wasimara hanga ababantu mwena abeje kusimiraho kandi sente zarga musone zuba abantu ba collectinga no kubombeka kanisa yetu ya Kampuni sente zarundanwa niza kuzahabombeka ya Kampuni Church of Uganda omugandi Bishop wa Kabare Diocese Calist Rubaramera yashaba baziro kongera amano mu kushomesa abana babo no kubombekera umusinje ogumire yabari harinya Kibare Parish omururu kunjiri municipality nonga ahabo icyonzo cy'ubwegese ni kikuru munonga umuruzungu nibacheta part of the social transformation of society. The more you have education, the more your society develops. So yarabegesa ni twebwe torekirire twahinga omwani guriyaha kinyako tuma dwatanje koranya tarache kutaka kusharura Meseji yahikwa Minister w'ibyo kwerinda Major General Jim Wes kandi yashaba abatura okwejumbira program za government yo program yemani no ya government but government modo yo kubinga uboro makabitu kwe kandi nambe yo cyendera utu bakazira pati abaturukorera kuya bonga bashyira tweka tiki 17 omugandi omureberezi w'obureberezi bwa Western Kore Right Reverend Johnson Twinomjuni yashaba bikirizo mu rukashenshero akidiko nari mu Mutoma okurekeraho okubihwa kurondera obutunjo mu bafumu ngo nabo bonka beshobire Naruka zo mufumu
mukazo mfumu aba bafumu bo kuraba abarikubeiba ozo mfumu ati niyende muzo ogimuhereza ati niyenda nena nkato atumwaga kwaho rero byono sangaro fumo mfumu uryaho obutamanya entunguka omanya go kumanya ngo Yesu nuwe wesereko wabantu bari omukabi okamwesongoroga yoti nyowe ti omfumu witu noha Yesu mureke twegendesereza amabanja garesero oburemeezi omuka ryibanja eryo kumanya nguroza kushashura twine omujune yaburura enjire kwatagine aha kumarwa twine kumarwa bene nco kurebera buri bwenguzo bwinshi abantu bine kumarwa. Bishop abire natahe mukono abeji 407 kandi abantu 125 bikirize Yesu Kristo okuba mujuni w'amagara gabo. Bishop yatwegesamu okukora kana no kwebikira kandi no kunarhanga tumwebare muno gasha kwa Philip Murangira Dan Basibye na Ben Moz. Naza garuka mpumureho ni ingaruka n'amakuru ag'ibyemizano. Abeka mara tuzi. Awarunji. Nafe tujia. Oh. Ba mikwano. Anya inakuchange ono. Uncle, you can just use your phone. Hey, tuina momo. Vaku mwana kununya change. Neyanziza nyo. Nangu kwendele. Yes sir. Zoziri mmeka. Jire satu chitundu. Satu chitundu. Yes sir. Nayiro. Sente ngazinzu gwedeko. But uncle, you can get from your phone. Let's keep on playing your bodies. What did you mean? Mweba Rutegeka nze no bora bankoye kuva ku machandi mu shopping. Juma jangu yambe ku munno muti kule bintu. Muri mutya. Uncle, you're suffering again. Can you put it on your phone and make money? Bye-bye. Mosuri do mutima. Muda zo kwagara. Naye. Thanks for baraba. Bit, empombo wazicharu wao. Jajja mwongere ko. Kayagara nyo romboro ekinyego. Kandete kando. Tuwetaga kutambula. Gwene bwotula. Tubere munzikiza. Senga natumo ino kugumiikiriza. Erizuba nza kutayire cyaro mufite utosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa. Ombirabira inganda zitazi mwena zimwe nebyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'embere konkebere abakugu omukampani ya Movite bagitsire birungo byona omukintu kundeka mwana wanje takiroho kuteganiswa Movite habo nirwo mukushakira ibishaka bitari bimwe na bimwe okutambe ndwara zombere nkobhere okweyagura ombere gwona gubaje gubereshera omwana nabasa kwesiga Movite habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Movite okweyesiga izoba ryona. Umunsi aho rukorora na senyiga biri kutishura ku rugahamuramwa ukabura ubusinje aho rukorora na senyiga biri kurabanisa mu izuba ryawe ukahendera utine cyo yogasire kandi aho rukorora na senyiga biri kurazo tabyame nitwanjura Genacof DS Herbal Syrup eri kukozesebwa okujanja borukororo senyiga nakahehero za allergy hamwe n'urukororo ruretwa asthma aho naho Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha kabyite by'ubuhangwa ekirizibwa ba National Drug Authority kandi ninunji ahabwa batona bakuru. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa aba Gena Herbal Limited abakorire Covidex gishanjumba tondroge mbazigona omuyihanga
obusasi kuburagumizemu shirro bahabuzi bw'umushaho Jenna Habos ekayeme bazechaka etine kabi. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shagai Lembe. Segunjalo. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Crowd goes absolutely emphatic. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Nabaramusya ninye Didier Drogba omubaro gw'abantu abari kwingana emitwaro 25 nibafero muri butandu hangutuza Afrika buri mwaka ekindi kinyarakiriza ahaboko butandezi nizibasa kwerinda wabana utambura tameisho ahabonero oburiya ha muhanda kandi ureba ho rukuza yihare koze sesimu wabari umuhanda tambura harubaju rw'umuhanda umukono aho imotoka zirukuruga banzo yetegereze je wabanoza kushara uruguto wabari ha muhanda kuraterebera jiro ebiri kwebwa twena turi namagara gitu twetantare butandu ahanguto za Afrika. Kurage byemizano umutezi w'ebikonde na nemijere awusumbato kuruga omori a district y'Isinjiro ayonzire okore kamani bwanyuma yo kugutura mu Kenya Elvis Okero okusingura rukobo rwa East Africa omumpakeza 11th Battle Championship ezibireho nyekiro ahari aji promoted omizane ndijo ezanirwe Titus Tugume abonira cyena okusingwa Abdulatif kuruga omori Busoga nukwe abaramuzi okusharamo ngo bagwa kikazi. Simanyo meya mugari wabarenye bintu byokoze okusanga ngo otumbude muzanyo kwa kickboxing wano mu Western Uganda era cyo bora President Museveni yanbadde ngara abana abantu ngabano abajeyusi okusanga nga bakitali ku international level ora bambara yali yafadda mu byemizanyo ne tukusimanyo meya okuteka mamanyi gotaddemu okusanga nga otumbude muzanyo kwa kickboxing wano mu Western gwenze ku international level Jemvira Abdulatif tena simukubye za abantu mukira bye banambala mukira bye mukubye ingabe nebagamba ngena mukuba mamenye kana sasa nagenda kumala mwezi mulamba amode 10 banzi bye nebagamba mbudro naye mukubye ni musuga kuba era mfumize nebagamba nabule kogo mukubye mukubye nganja bwe twa
tukumeta itasi nikomanyisa kugira ngo fight do fight kandi nyecha challenging amuno no kugira ngo twaze mu ring kugira kickboxing twazanya boxing and twazanya slaps instead. So it is kickboxing with abantu bahure bamanye kickboxing na boxing ako kudomo mu ring wazana boxing yonka nibakushana first round no kama utasirota utawini. So fight you not winning go first round hapana kinga naga na janta naga ka nasira punches Kare omakura ganda g'ibyemizano empake zo mu rundu rwa 23 ez'amatendekero g'abashaho zihendire izobe rya nyuma bazyo kandi itendekero eryamurago neryo risinjire ekikopo hamwe na nebidari aha mukoro oguhendire aha kishayi cha Boma omurhoyuma. Teams of girls. Games and sports provide an excellent opportunity to cultivate the resilience, the discipline, and the teamwork, which is very essential for effective healthy workers. Now in the secondary schools, Honorable, we want to thank you, it is being done. Wherever a city school is being built, they put sports facilities. I must say this competition is a testimony of our capability to promote the mandate of the Ministry of Education and Sports, and we want to continue this to improve the talents of our students. Let us have a remedy for non-compliance. I think we have tolerated a lot. This time we will work on them and make them appreciate the good values out of sports. We are giving the champions of this year for women. Amakuru ahonoho nagahendera bitwa kubasa kwa bakundo kuna jwara ninjwe kwaba bright suits no bashangu mu rembo rwambara a high street a tizimbe cha La Grande level namba ya kabiri room namba ya 5 niwe no basa kubeshiraho kandi bakore smart. Amakuru owabanaga kusya hekireki nde Elias Rutugusa kandi nkwendezo kurara kurungi. Eshaha zabishatu zekiro na